Minister Sarpo Narendra Modi Radio Man Ki Baat pen lamet pochi kariti sophan kurwang thu kapajir. BJP candidate Dr. Numol Momin Phan Kapahai Begje Phan Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal vote ke hangpi. Case iatum Dr. Numol Momin ame phi me ke kai. Karbi prime time long penili rosing jayanti ki therpi non bertang ton pen arjuik tha. Det PM Minister Sarpo Narendra Modi thereni phaing ko ner ke parni radio man ki baat pen Karbi anglong lamet po chikariti sophan Karbi alam kapachan lapen kirai kom ke theka puthak kardom lapen kurwang thupajir. Det PM Minister Sarpo Narendra Modi troksi ke brapho angdeng radio man ki baat ke chok angdeng along pen Karbi anglong lamet po mati difurong sopia mekar lamet po chikariti sophan Karbi alam kirai kom kangsir kangchap kabirti theka puthak kardom pajirsi kurwang thupajir. Kiswa ke hai Karbi alam achithei bongmi ki pije phan kabor I laki nilining aklong pen churolo pusi radio man ki baat pen alang lining arlo lam chipaklang. Halapu Minister Sarpo pen radio man ki baat along nilia sonsona monil phan nang kiroke nili phan anchot kalisi owe kimia ham phanga phanta isi ning kirong alam thelu pusi Karbi alam aphan kaching hon alam me po chikari tisu ningje lapen alang li hin penta Minister Sarpo phan churusi kurwang thupajir. Ini turingi rengkoi dari si kere po chiko engkoi rener kebani det yang kang pen kepacetak man ki baat puisi asayang dengalong ilitum amontri Sarpo ake hai Narendra Modi ji nilipan nili menalam nili pi alam Karbi alam aku tak keklaim kedam kani ko era prang pen kecepadu ko alam alang likunat pendong kerjulong ni nili cini ne tebong seta la suka cepadu aku tak la suka keklaim Karbi alam berarti long le ruhu betik prang et kepada verje perman nili ke bor ialong Linguistic Society of America anak tu pen nili gitu si anong apa tak alang li nili pan nili keropon nili men ke enpon ke nili kepai pusi jitin koblo rasona kepai suri non ke bangji owe kinya tum along tempat dulu na nasi Narendra Modi ake hai Menteri Sarpo marolan jangpen alang lipan nilininga klongpen ningkang san pajiri Hidipi Mirjeng Emi School Pathua Klamlong Theriponi Phaing Koira Nerkepani Arnitili Sira Chiti Maporpen BJP Asongpen Rad Amaipi Kapaman Pon Birta Phirangki Bisnulek Thepen Birta Nangpale PA candidate Dr. Numol Mumina Phan vote ke hang PA Mailong Aluhi Sarpo Aman pen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Karbi Anglong Autonomous Council Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Long Kitimu EM Lapen MSS Pen Chenglok BJP Asong Phan ki Kroyarat tung Chitongdon vote ke hang Amailong Dr. Numol Mumin Lamthei Kijai Ponke Bukajan LSC Angkang Ongdung Kaching Thorasai Claim Pondo Lasonsi Hanjang Langso along 100 bedded civil hospital Balipathar along residential school Deitor along college Bolpung Tarapung along solar light Keron Lapin Kacheleng Atowar Dolong He Silam Pondo Pusi Ningje Lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal pen Lamthei Kijai Ponki BJP Asong atum Puthot Sorkar Chari Ponthulote Karbi Anglong aphan Asuse Kaching Thorasai Claim Ponthuji Lapen Risoi Jang atom aphanta Ong ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিছে ৰাইজৰ ওপৰতে কথা ৰাইজে বিজেপি ভাল পায় কাৰণ যোৱা 5 বছৰে বিজেপি ইমান ভাল কাম কৰিছে ৰাইজে আৰু সুফল পাইছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে অসমৰ বুকুত শান্তি ঘূৰি আহিছে মানুহৰ মাজত সদ্ভাৱনা সৃষ্টি হৈছে এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীৰ আন্তৰিকতা আকোৱালি লৈছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম একাকাৰ হৈছে ইয়াতকৈ লাগি কি ইয়াত ৰাইজৰ মাজত শান্তি আছে সম্প্ৰীতি আছে আৰু প্ৰগতি হৈছে ৰাইজে সুৰক্ষিত হৈছে সন্মান পাইছে এইখন চৰকাৰৰ পৰা সেইভাবে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এইখন চৰকাৰ নিজৰ চৰকাৰ হিচাপে মনে প্ৰাণে গ্ৰহণ কৰিছে সেইকাৰণে বিজেপি চৰকাৰ হোৱাটো ৰাইজে বিচাৰিছে সেইকাৰণে হিয়া উজাৰে ভোট দিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এখন পাব বুলি ভাবিছে আপুনি ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা আহি আপুনি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় 100+
Kidamtang Theripu ni phaing ko Ratrokarni Bokajan LA constituency BJP candidate Dr. Numol Mumin pen Karbi anglong hamphanga songa tumaphan amuwangwi pu karboka puthak Theri ni phaing ko raner keparni KSA tum difu hithialong armuchi jengsi Numol Mumin ami phi mekikai Jongda me inut BJP MLA candidate Dr. Numol Mumin abatai Karbi hamphang phan kilangrop adverta klangbomlo Lasonsi Kidamtang Surihini ra Kriner Kebaningkan Assam Governor Phan Karbi Anglong Arlo Amasi Keiso Tumphan Regional Council Nangji Pusi Lopalejoy Laso alo aphirat angnu klangdet pen pinang anaham phangasongatum hurpachulo Lason thosi Kidamtang Theripu ni phaing ko ratrok ani Bokajan LA constituency along budke hangamai ke padu hu ahut lithata Karbi Anglong aham phangasong ke amuwangwi pusi ningji ponthula sojok pini ke situm chilangsi difo hithialong armu kachijeng padopen BJP candidate Dr. Numol Mumin aphan pinrensi ami phi mekikai padopon realize that the role that the organizations have played in Karbi Anglong, not only the Roman script movement, the Karbi Student Association have played a pivotal role in bringing this signing of Memorandum of Understanding in 1995. It is the KSA and other allied organizations which have played a pivotal role, and that's the reason today that whatever developments that we are seeing, whatever developments the people are enjoying, it's due to the hard work of the Karbi Student Association and other allied organizations. Hamren Municipal Board Chairman Birenti Supen Sarpi Maratum Phan Kiben Tangatangka Sika Pharu Phopho Kipidun Palam the Birta Long Kiklang Jumpu the Phi Thereni Phaing ko Raner Keparni Alangli Mithanga Hemolong Phirangki Etumangnu Lamklar Kachipi Pona Birta Phirangki Hundor Kropen Birta Nangpale Phirangki Atumangno Alang Lipen Lamklar Kachipia Tenki Alang Lilong Lapuson Kiben Tang Sika Pharu Phopho Alo Avi Lapen Sarpi Maratum Phan Non Ki Dobom Sika Pharu Phopho Ki Mialosi Lodun Longwek Pusi Ningje Dangili Hemolong Penan Rong asor ke bang do amala bang so hu do bang la lo pu phong yang re asar pi maratu bang phli ni long lang li tu ma hem de su ke e polam sena than bu pi ni chonam pon pi ni son sani bang chonam poi pu si ni long poi sana hang pon do ma hala bang so hu do bang ahok ni li pen pharo pho tangka bang phli pen pharo pho tangka pi dun la khusra ve ma si nang tum bang phli che thak ponot pu pharo pho tangka pi dun la sitame hala bang so tangka bang ke Nilia bangke akin ni sena tangka si pidun nili parcelong pen ka ulai si nili ke pidun stame aphia bangke alanang lethulo ni thom aphiana bangke o ke ben tangka sna lo dun pulote lake alang litum la dak pen ke dam pen nili ke lo dun yong si ke chok che tangka du kok pro son te soni ma sinang bek phit nang voi phit nang ja polo stame alang litum bangke 23 ani sam poisana hang pon pe ko nana ne ke do ke dam ni ga chini de dalo afia bangke puthok tarigin ko thop ada ban sidar ni li hem ke ba lela nang li nang lu du tang ka dam de de aposi la bangke ke ben tang ka pena ulo tang te ala so hu da bang ni li long bele pon long te so nang thon phit ning pon lo stame ni li gala so hu da bang ni li ke ben tang ka pidu long le lapen ni thom apian sealang litum dak atang kana wo stame ni lialang litum han kan jin so pen ton te nang tum ko dar ni ke long nang chini de lo ta nang tum sung da report pusi ni liako ni lipo ke pe ako phalo phau ni li lo dun thulong la asila so lam bang e par media long klang lo jar lo pi ni la news channel pi ni long klang lo asila so hormu bang ke ni li ke ben tang ka lu do long le la so clear vision ai chi pi phasi pi ni nang litum ma thengno lai the thini ne je lo la se ka pre ka ki ding ti ben ta ni ni je lo lan sin lam the ta lan sin tong Phuloni constituency ke parlo Udharjan polling station arlo Udharjan Ramsing Tiso arong along There ni phaing ko rotroxi ani Congress candidate Sumrong hanga phan ka pa song pen ripa karjan kapahai je phan rong ara tum pen chingki che thanda BJP candidate Dorsing Rong hanga hem thekup along ka pa song pen ripak arjan kapahai je phan rong arada tumpen chingki che thanda ka pa song pen BJP asong aphan aning ki dogde lapen MP Horen Singh be Karbi Anglong autonomous council CEM Tuliram Rong hanga tumaphan along BJP vote kerek amai long lam kaning je ki chokche puthak ka pa song amai phu Mohan Teron pen lam thei karbok pado lason si There ni phaing ko ratroxi ani lithotta 19 difu LAC along Congress candidate Sumrong hanga Farman 7 miles Ramsing ing hi arong lapen ICTP Manja Athuram Garo arong along Ongdung Avut pen kapahai je phan mai ingida
Congress pen kachitoy dun sumrong hangapan ador kisowut pidun pen pahay dun lunang pusi kapa songa may put mohon tiron lapen ratsai klembang ronjed rong hangatum pen 7 miles ramsing inghi arong lapen ICDP manja atram garo arong aradadum angno Congress candidate sumrong hangaparman wood hangbida rong aradatum pen Congress candidate sumrong hangapan ador kisowut pidun pen pahay beklonang pusi rong aradatum pen lamchak pidun rinti Damtang MP election utame nili metha mata penang an arlo kacerap dundu ni tuma song me kacerap dundu na bangla puhenlo Horen Singh be MP ke damtang anita khe joine hempre ka joine si hele ke odlo pusi nili tum matha dumlo lasi ke damtang MP election ke nili tum thang pasek sagante Horen Singh be long si arlo cerap unlo Horen Singh be phan em si vote pilo polo tangte parliament nong talam pali enpu non ke parliament nong Delhi si alangli ke doklung nang ya bang non ke ladak ko nama boka so ke ron nane pe kumbol ke ron long si dodun la ancho dagali no long election inu da MP lam kaning je pule ekdom la risomar tum thang bak be ka che song arap kan ave ari ave tango ingcham apu ke no pukir ke la ke alangli chok che pe kala alangli tong apu ke no thurong mapima matha dam lo pate hele muing om be alangli khe phan alam pilo alangli non cetene bu Karbi akhe kijut kok jala malangli ku pisi kamatharong no pini ma langkayan alang chu ke damtang aprang election MP election che pa ya phan alang tum election hoi lo non ke langkayan ha bani li chobai be pin lo nang le tum pirang ke tum ta pena homri ran me pram prilang so an ke alang le tum hujai district sor favor block atau wanang salam elu la sikisuman ning duk do pensi ni tu matha pensi alang li long cerap dum la choda kali alang li phan hola sot ke amu ke bang ve nai department politik te PhD an lo PhD department pi hota me sumrong hang ke PhD IM kibom hota me konama PhD contractor tumhan kam ki pi ekdom payment na hok la pasang se pini PhD payment pine Prodip rong pini PhD payment ki pinon pibom lo at present atumi dik anlis klang alo 7,000 8,000 5,000 beta inula kontraktor aphan payment ki pi therak rema alang somar men pen alang litum tim Karbi anglong tua men pen si ekdom adon arab aong a Filipi ani pini district council asiam da son thak tuliram ro hangta ahu po men pen andat ho asopo men pe ender la son lok si klaim galang litum pini gona ma alang litum kacerap duna kam la dipuang so pialom ko anone UPD satum kiti ko anone kace song la so kace song ko anone pini MOS atangkan angeleta pini tuliram rong hang atum si cuet pusini lipuan te tuliram rong hang iaman meangko siaman meangko ko ano long lege do ko ano property ke do pini tuliram rong hang lo akurur tangka corruption claim krite ko sono tuliram rong hang siam dormha ko ano ke do ahem akarana bilan de chipidor de cheklo yo 6 Schedule arona tengpen rong kachu kim long tang lapen Karbi akhai phan kaching hon ke thepi ka bangphu Meghalaya Ribhoi district rong mesega rong sar albinus timung nijang Karbi anglong umpanai hawar nang humre beta pherangki piratani pen beta nang pale Meghalaya Ribhoi district rong meseg arong asar albinus timung alangli mithangali phanle kebangkali bonta mithang Karbi anglong arada phan kang hon ke thi part pe ka jok 6 Schedule aron kachinia kinang sot pusi banglo lapen alangli pherangki atum angno therei ni phaing ko ratroksi ani umpanaya hawar along 6 Schedule ajakong koson ilitum albinus timung pen kaningji alam the arjusina ne nangkapachini kangtung bangge 6 Schedule ron pulote di methang rule selam nang jipu Roma Council ke di la council la son no hedi village council po nali tumge servant ke po ya neli tumge dorbar chinong po la ke small political party lo rong kido anta ili tumse rule ta chisalam nang po ya la se development kido anta rong asar la village council pen la servant ke pen si peklem nang po nil tum puke rong asar pulote sop la supreme power le rong kidoan ke development sop kidoan ta la Meghalaya di kali la Tripura Mizoram la kidoan ta ya la sonlo la Schedule ron ateng pute la rong asar si akitena lo la richotum hapepen poatum la si kitenang po ya
la kithe nai ke richolo hedi power ki do nai la ha la pen la habi pen po tum ta hapu ke nele tum ke ling dok pu ha ling dok pu la habi pen po tum fan di la tum ta ne ta la di right council pu ta ne ta do rong krepo lang bom la council pen rong krepo la ke timung clans pen ne ta inut la right nong kharai pun ne la ta ne lang dun bom rong krepo he seta la rong ta ne rong asar lo kadok ko scheme ta nilitum reading sebang lo la pen la PHE ko pine la non kido an la scheme hedi except la PWD kapre nilitum reading pen sebang bom lo la job card anta nilitum account se la ni chairman lo mantedi la chairman pen la joint account se nilitum village joint account sebang po la rong asar ke sob se kithe nai lo leke un e putre la kapre apan chairman e thu un po heseta rong asar se e thu nang po ha comment pen gali rong asar se la chairman apan ne peklemun e putte la apan chairman e thu nang po he la secretary ke lage village se la secretary lo la pen la ta un e putte ka pre apan e thu ta un la son lo la si la lung le phelang sob ka do ko bite nilitum ariting lo nilitum tok te putte rong pen register te putte kud anta register ne la pen council anta nilitum apata se ki chip nai la ha kud register se ta nilitum apata we putte register ne ha council an le se ta la nilitum ke tok apata ke do we nang po se ekdom strong la la pen ki che so ka pu ka we pin la lung le jorun e do ki dop ge alama betel la ki che so council aroma tedi ha ko pen la British por pen ilitum apan ilitum ke khei aso akibi asili tum verdet ji la tum pen ilong pedorap la general la tum pen ke pedorap lo pute ilitum verdet ji pute ilitum apan la 6 dil aron nambi pikok la la ka pre akai ke ekdom ki planga muni lo ma la 6 dil alang li tum pen la pen pedorap lo te li tum ki wir lo la te British tum ekdom thepi ala se li tum apan la 6 dil aron nambi pikok la alang li tum me thang do rom sop ka do ka welung le phelang ta alang li tum me thang padonang ji po phan la la se li tum phan la 6 dil aron nambi pikok la teli ta ho la per ta ho pota sana tha hapotum da ne phan telephone number kurio teli asar ta la se ne ta than bom si apu ke sonoma pulo haratum ke pu ne tum ke la si pipo ko se ram tum ne tha son se ne ke long la si amrita yati ya bora lam na dulang hoktama dan ibin tiwa korte atum la pen chumanga korte atum ta karbi atum ga pudelo tiwa la pen chumanga tu da amrika jesa me pet ake onke Nepali tum do seta Nepali tum bang ke komo pura pudet nam la pen Bengali to o komia to puka aveda ke ana por la Karbi atum la pen tiwa tum tara son sekere je ke on churchi ta deli bha ha sigda makha asorta ne phan ne pu na le tum makane de tan si wang lo puten ke ne phan ener tu malong wan tha pura an tamne alang ne tum akar iya ve putel hai hang hede ji ke mti la si la so official si phan ili tribal so an ke chitur sana kerap sana ke hai na pu yo even tiwa akorte tum tar son sigeni je la pen ke chumanga tum tar pu son da an inundo ne le tum bong a hod si la official si ke sai cheng hod la musa Paul Stan aphan hala bang sut ingwai lo alang ta Stan be chumanga por an la ke vice president pinang pulo an hala alang bang ke olot polot amunit athira ve abige ve amunit amat pini arni ke along pre party long to do lo NPP long si ki dun bot an NPP da ke American ne ke thelon ke ave mure tum ka chitu pu thek la mure muthe candidate arong ko podin bang ni do seta arong arluta bang ta kabuhi dam do je la phan support ta le do ma ave ma bang sini po kas ke thek tum ka support pe la si aki ong ba akabuhi thek buchor lo ke thek buchor tum ke efficiency phan se ka support la si ni ta as ke thek long po asa bang ke
official sia hin se ke ching be ong so di sun le gen ke thek dam no ta pulu yo la pen hala ke klam tum ta ha ipong speed pen anta o e ala pen ke progress thu o non ke hi pen ta nang ke tom no tum du o anon ke le tum amri along official si a konsensi member ke churu na tum ta hu si ke murid ong e secretary giri ta sunghoy member ta antam pinier nim ke member ke churu tum du ulo member ke churu na tum du ulo secretary ta long allo a president na lo a vice ta ho assistant secretary ta ho ta do Hamren lapen bithung ring thama MEC constituency ke parlo 20 by thalangsu LA constituency pen Assam Assembly kilikalong APHLC asong pen kachitoi duna bang phu pharman vote ke hangamai ke petu pona berta nonjong phirang ki Kelvin terang pen berta na pale APHLC asong pen vote kere kamai long lam the ki jai pon ke Karbi Anglong arada phan 6 schedule aron ajakong duko kapita Karbi Anglong autonomous council kachari ke the ki ding atum kupi aposi ke claim ke thedet lo lapen inut MP Horen Singh de kososi inut APHLC asong jamati difu LA constituency pen assembly ke likalong karjabdun JI katharaphan manpen kipi thedet ki ining duklu pusi APHLC asong tumpen phirang kyang no ningje All Party Hills Leader Conference pen bangken il tum bang plia songja dunlo il tum Karbi Anglong angkang pike la pen votat lang soil e bangke nili phan sinang toy dunlo la si All Party Hills Leader Conference pen ke nil tum pubom lo la ke nil tum songja tum la ka pangtang a party gali la ke inglong aso doan ka chingrum pen ka pangtang a party la sinon ke bang ji kilik long bangke nil tum ning che thepon pik nil tum ki ong nai a vote pen All Party Hills Leader Conference along inglong aso tum a vote an ke nil tum long se wang pen nil tum hanang pa hai pon pula 20 la LC pe thang so pen nang hai det pon tang ke nang ke cheng sinang ni ko pi sai nang ban to nil tum 20 sti votat lang so pen labang so sir jong sin tum hanang pa hai lo pula nang te nil tum ke cheng sia sai ke deng pon je bangke ka chi ot pon je bangke la hen lo je non nil tum wrong rup ke dam along pen ke thek pon long abang education a level abang ke totally low piglang la so pot si quality education pu non BJP government tum pu bom la si quality education ke long je bang ke nilitum party bang lo pudang te nilitum hin pen bang ke quality education fan bang ke tum bor ipon ne bang ke chingrum thek thek pulam nang tum nang karjo bang choro lo athe ASDC tum han ni tum ke dam tang APSL siam hang pathek thiang ko tame ni tum alang tum han chingrum nang ku kwam lo he athe alang le tum ke mang pe ni tum ke mang che ton te der lo ni tum ke mang bang ke dak Karbi Anglong ke Anglong so ban si ke panong pi mati sta alang tum mang ke non tribal ton voter list ing thanai pula so agenda bang tum deng hai der non tribal MEC tum han pasunai bu bang tar tum so bang deng puna he la so nang e kroi dun de yok si 2019 hala difukla balong ASDC jakas la pen penan hamphang song to pen tum chingwai lo sa penan hamphang song to mang ke hala so agenda bang nang kroi dun de asi non purnita ASDC pen APSL si tum chingrum thek thek kel hai lo regional tum ka chingrum thek thek hala so issue pot bukajan long dason ak thak lo non bukajan long tame non tribal MEC pasun nangji Oke majok ta ningje hai bang ave ki ningje hai gali nili ka ningje phan mang si pinike nang ke ther thu pinana ga gunda to mang nil phan si nang ther thu nangli family dobo pwan si nang ther thu nili bang ke pili non tribal mission pasun tuk nangi pu bang ke che song non hai he kala non tribal pen si ok dung atum long si tum ta cherap du nai bu bang ke la bang ke ni tum non malum so por phan berta mong ton pasana আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Pangcho Electronics Deepu Ronkilan where you will get multiple gifts items sports equipments, school bags, mixture grinders, and any kind of home appliance and much more. Pangcho Electronics, Deepu Ronkilan. Visit the store now. Pangcho Electronics. Isi berta kime. Nangli tum keton kilang abang pu kiri ka siksak mate katura doma. Do pulo tangte mathanang ni.
Nanglitum joy ki pen kiton kilang abang pu long ikji lake Karbi Security Services Private Limited along. Lasi humre iknon adim lake TV center do. Lasi kachini thuli thoje phan la ber kipia number long humre iknon. Dihina mopi putot berta lawang thulo. Guwahati Ujan Bazar Kumar Bhaskar Natya Mandir long there ni phaing ko ratroxiani ingdeng pharoi sira trok la ha purus Premoda Kanta Sharma amhang ki thekarni katalon along pachetondunsi ingkoira phoangdeng Assam Sport and Cultural Festival kepedopon. Labangso ajai meklong manpeng alohi amanpen Assam Olympic Association dunmei phu Bisnuram Nunisa chitongdon lapen Guwahati Sankar Deva Netralaya amei phu Dr. Harsab Bhattacharya anong kachithang atokbang mati Padma Shri anong e kilong abang phu Surjo Kanta Hajarika Sangeet Natak Academy anong e kilong abang phu Neruddin Ahmed renowned sport journalist Premodhar Sharma a Assam Tribune Executive Editor PJ Barwa ASCF Secretary Koila Sharma ASCF Organizing Secretary Kulapradip Bhagwati lapen Assamese Alamarjan along anong kachithang chiparjana bangphi Chetana Das pen chenglok pinangan ke thekiring atum chitongdon. United Crescent Forum pen patir piponsi aningkan wangason thot hamren rong sopielong there ni phaing ko rener ke pani pam sandi katalon pona berta pherangki hundor kropen berta nangpale. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Buathe PNC ada porphai sir ke prajitim apor hamren hithi barimpen hithi kimi an armu gachijeng padupon. Lasohut Hosana David asopo pura angdi ke hang kataram pensi armu gachijeng padupon. Analu porphai kreisi apor hamren hithi kimi multi utility building ahong chadailong arnaum phat kiro amai padupon. Sarbaburam rong parpen mai kachipahem phupon amayalong hamren arong supiarlo pregjam amonduli Kristo aphan kikroyara dutum chitongdon mailong arnam aphan kiru karcholun umteli baptist monduli tumpensi chipare dengpon ICI hamren amonduli lapen KEPC hamren amonduli tumpensi lunchito parjupon mai thi pelam the sar apukro chunbang UCF hamren pensi ingsireng chapen chitongdun arat aphan arnamalam thanpajir mipon mailong ongdun hamren rong supiarlo Kristo aphan kikroy aradatum chitongdun si aliracham pidon Subang sopor pini hamren ang kangalong hamren monduli don monduli ing kora potrokandu labangso chelang spetsi labangso katon ponon pechun ponlo lake pini tum pamsande talon nang kok lake pilo mai tum Bible pen tame hasro pen namelang namote lake Jesus Kristo anong git hepen Jerusalem kilo dam labangso chikimo dam lo mate chamatha dun lo labangso ang deng otpon si pini tum Kristo phi mate Kristena tum anke pini adhormo kirim tum anke labangso pamsande mate lake mun pirthia dang tame lake katolom padopon labangso ko chikimo lake pini anong git hepen Jerusalem kilo dam labangso num ka chehok pen lapen labangso anong gathip men kachhok dun thai je phan lapen abangso kapang tang pen itum tami kristana kai tami kachingrum kachingri lapen kadugowe kapitu thai phansi labangso ajai mek deng pon Nijang Karbi anglong amri hawar belangso lapen behem pipen patir piponsi langtuk chomkan kedamtang theripu ni phaing ko raphoani ruki humpang chengsi ni phaing ko nerkep ani an mesen pen langtuk chomkan ajai me kepe dopana berta pherangki piratani pen berta nangpale Karbi ajutang jubat angbong langtuk chomkan tai isi kangchunai sailo langtuk chomkan ajai mek misen pen kepe chunje phan mai phu moja sing be amri mojadar kongchun pang sardar be difu revenue circle ke harlong ki be mojan sing be lapen be no khoma hempi atum pen sai deng ponsi theri ni phaing ko ra pho ani pen ni phaing ko ra nerkep ani an ni pri an labang so ajai mek misen pen paman pon ni an kamang deng sayang deng ke lason hello je pini ke kan pi pu sikipu kan pi ke kan non jong tang edlo kan pi dera pi non kengtir ke kan pu ne tum non ke kan kitang pen nilitum non hong along hong jai along si nilitum dolo la si la su puthak aronajir jutang aronajir ke lason hello piniar nian lasong deng nang kili lake kedamtang patumidik tariging korat pho arni pen arugihum matang te karjong ke hangpu hat hirialong pen wan sidak hemanang palelo la pen si hemnang lirok apike kisu kiune pen mar la so karjong chomarong chiwoi tu jui pu ajoi ne si
nilitum nokhum matang te la so akura jon pini la bangso akilun ke kanang ko atuma bangke nokhum ke kanda padulo la sudera phike puthot aju abang nokhum kandet pen ke kan linja pu jutang aron nokhum matum kandera phike chompang kansu ke kan pu kan phitlo la su kandera phi bangke puthot adab abangke rong apador ni pusike pu rong apador ni abangke nonang deng abangke kang tu yang deng atheke langtuk chomkan pusike pu amana penge do labang su aphansi langtu harni ke long pusi amana peng pen langtu harne long patumi het kandam lo la su kandet pen apian ke piniar ni ke kan pi pulo la si padap adap kang thang pen rong kitong pu ang deng do si gut la kidoan nang chitong dun ana chompang atuma phan kang thum karni la jambili thon matang te man peng pen a ser la bangsu kang thum karni aron tang det aphi la su det pen angkung kiwang abangke kan pi ke kan pulo kan pi ke kan along la su along pen det ke non pamuhet nili ke than le keng tir ke kan pu la bangsu angkung la non ciklu lo la si la non tang det lo pulo tang te pini ang deng abangke la su ajutang matang te kilun ke kan ang deng abangke pini ke chompang la ke kan abangke kang ton lo la si non jutang aron dolang ang deng ke klem na ilang dolang la su ang deng abangke dohi di dohi jang atum pensini tum klem pon bompo an lasu pina warni lo pulo dang te lasu karjong ba kithitang atuma phan aku ha thiri an kithon namja phan si nilitum chisiglo lasi lahai hui non kithek long seru alam ta lake lasu karjong atum phan jutang ron man peng ki du labangsu aser rup matang te jambili athon pukipu nang chitong dun pini ladak non kithek long hong krihini do lake bordurong matang te karbi richu la so ajutang aron pen rong chukim kithenai amana peng pen nang chitong dun si adun thu long rihabet ang ho long rikong tang ho pu aser arup ladak la pen ke du la pen nong kirla pu aser matang te jambili athon pu pini nang chitong dun la ando krehini ando la si nilihin pen ari anathu pen kaduwe la jutang aron kaching hon pen nang chitong dun piniar ni la anakam ang deng nang pichun dun thegapot nili suri akardom ta pajirlo la si sayang deng abang ke non do jilang penawarnian si rongeton pu padoji la kep apai kan si dak non marketing pi la man ping pen bang ke non madan chitong bomlo si bang jita dulang la pen man ping dua ping pi nang le jita dulang ning biang bang la pula tu kupisi kanang kok malam bangke lang tuk mane kan plapla abangke aman apeng nonoson perthe ki du ku mindara du ko aman du apeng du phan kaching hon kaching jin arukit henai asin no lo lang tuk kan helo lang tuk har nei pulutante lake puru pandar ingkro ingtong paham bong belo puru pandar nang punun po ingkro ingtong nang punun po karjong karji tame during me thar me adim le pame po supinu nelo lapen ke ladak uwe ingthurji chale ingthurji ladak kandet lundet pen lotante ladak pen mane aklim ang phar kadu kabe bupi phapi chilong chainong than ang chipal panu nelo Prantam birda kila pon se kang ton poiklo to mi thakmi kurwang thu